clear tu te in zavayin chibai le vekule voin hi juni som pasari kumsan hi som ni panga thole ni hania tonjuma hian voin lama Air India thlonein boina le harsat nan to dan sang te kantar lang le don hani India Today website in hadarlan danin voin bi karingo thian Air India thlona thlok chuak tur pasari lai mai chu cancel ani thotar langa heng thlona thlok chuak tur sang te an cancel na chan hi chu chan sang wang ani thung ti kha kan hriat acha ome soita kang khan Air India international flight pasari lai mai chu voin bi ka khan cancel ania achan nia lang chu technical glitch le thlona lampang rem chan lo na wang te ni in thu nei tu lam te chuan an tar lang ani thlona cancel zinga paruk te hi Boeing 7878 Dreamliner te operate ani ti chuanin thlona sang voin bi kan cancel te hi tar lang le zoi taila AI 915 Delhi to Dubai AI 153 Delhi to Vienna AI 143 Delhi to Paris AI 159 Ahmedabad to London AI 170 London to Amritsar AI 133 Bengaluru to London AI 179 Mumbai to San Francisco heng thlona te hi voin bi ka ringo thian cancel ani thu tarlan ani Delhi tanga Paris thlona Air India thlok tur hi cancel ani na chan nia an darlan pakhat chu pre-flight check an nei wang ania ti chuanin technical lampanga moinan tok ti shein thlona thlok chuak tur hi cancel ani thuan darlang ani tin Ahmedabad atanga London lampang thlok tur po hi cancel ani na chan pakhat chu thlona thlok chuak tur lampang rem chan lo na wang ani hetianga cancel ani na chan hi chiang takin hriat ani nga lova amaro chu Air India website lama ero antar lang nihin news chuan report ape hani maniloka juni sompania AI 171 Air India thlona achet sual nu tangkhan thunei tu lamte chuanin Air India thlona endik na hi an kal chopui mek zela abik takin Boeing 787 Dreamliner thlona endik na an nei na sa zol bik ani hetianga thlona sang te endik na an nei chho mek zel na hian thlona thlok chuak tur te ati boina sa a thlona then khat te phei chu kan sel angai pha hial ani ti kha kan hriat tha ome Air India lam chuanin tiang hian thu chuan siama kan passenger te laka boina sang kan thlena wang hian an mi ngai thiam na kan dil tak meu ani tuna hian ro manna kan sim chho mek zela thei angin tuna hian passenger te boi pui na hi kan thok mek zelani tuna hian passenger te lo omlai lo na tur hotel accommodation chu kan pe veka tin chu baka thlona ticket lo ka to zong te chu an du chuan full refund kan pe theya ani lo vek point cancel te po a thei dona tin chu mi pi lama an chuan du hun te po hi a san pa in an book la thei don ani ti in Air India chuan thu chuan siam ani Air India flight AI 159 Ahmedabad atanga London thlok tur hi maniloka thlona sin rap thlak tak thlen nuwa thlok le masaber tur hania rom hanna tharan siama dar khat le mi soma thlok chuak turin thunei tu lam ta chuanin rom hannan siam hani ti chuan thunei tu lam ta chuanin AI 171 maniloka sin rap thlak tak thlen nu khan he thlona hi anti top chun zoma aming thar tuna hian vu in AI 159 chu so tir le turin ro manna an sim chho mek ani emi ang tho hian Air India flight Indira Gandhi International Airport Delhi atanga Charles de Gaulle GDG Airport Paris lam thlok tur chu cancel ani thunei tu lam te chuan an tarlang bele boka he thlona thlok tur hi cancel ani na chan pakhat chu pre-flight check an nei nuwa technical lampanga boina omni nan tarlanga he thlona po hi cancel ani pha ani Air India flight AI 180 San Francisco tanga Mumbai thlok tur chu voin khan Kolkata a technical snack
engine pakhata chuan anei awangin hei wang hian lo thei lovin passenger te chu West Bengal khopui Kolkata hian hunan man deuh ri hangai don ani ti chuan flight AI 180 Boeing 777 200 LR chu zanlai dar som pahnih le min somli panga khan Kolkata hatuma ti chuan Mumbai pantur hian zingdar hnia ro mannan siam ani amai ro chu hetianga ro mannan siam hi technical snack thona engine lama an mu chu wangin he hianin anjin hun chung tur hi a delay pha ani ti chuan tukin zingdar nga le min somni khan passenger zongjong te chu thona chu asan vek tura hriat tir anita ani heti meklai kara hian Directorate General of Civil Aviation DGCA chuan Air India le Air India Express official te nena nei turin meeting poimo tak mai hakova DGCA Director General chuanin he hun hi aman pui ani meeting an nei nan agenda hi ching takin hriat anilova amaro chu flight sang tu hnai dewa cancel chungchang te diversion le thona sang Air India abikin delay ani chante ami chungchang hi meeting an nei do ni in tarlan ani ole kha kha voin lama Air India thlonai na boina le harsan na to dan sang kan tarlan thei chu ania soita kan khan maniloka Air India thlon accident rap thak taka thlen nu khan tuni tu lamte chuanin tuna hian endik na hi thlona sang a hian an kal chhopui mek zela mishing tan mi puide ta na hi mem ti chuan ngai poimo ber ania etianga endik na an nei chona hian kong sangin mason na aron thlena thlona tam tak te chu boina le har sanan to dan te an hriat pha a tin chu mi pi alama mi puiten an torna chin po haoma hetianga endik na han nei na hian thlona tam tak thlok chok tur chu a hun bi dik taka a thlo chho tir theilowa hewang hian flight tam tak chu cancel ani pha ti kha kan hriat a tho home nimin lama po khan Air India thlona hian boina halo tok to thoboka zuri chatanga Delhi lam thlok tur Air India thlona chuan technical lampanga boina halo toka hewang hian darkar nga chung thlona thlok chuk tur hi delay ani ton huwa po a thlok chuk theilo ani Boeing 787 chuanin he technical wanga boina hi atoka flight AI 152 zuri chatanga Delhi lam thlok tur chu eng hian nimin lama po boina nasatak antok ani ole kha tunchuma thlona flight cancel chungchang le delay sang kan dalan thei chu hania tunlai chu Air India thlona hian boina le harsat na hantok na sa abik takin accident rap thak ta thlen huwa phege chuan thil thleng sang hriat tura tam chhovin mitam takin Air India thlona hi launa le china lian tak an nei chho mek zela he hianin an company hi kong sangin ngong ani na sadon ni hin alang ole khati zong kha tun chung video wa tunlai thil thleng kan ngai thak thei chu ani e